Hamren arong supi along IM mungor sing timung pen adun thu ani horen sing be aphan vote kerek pi amai ke patupon. Bukajan MLA ki chidama hut towar angbong inut amuni dapan se kilang teka. Kardom ada babeta long pen neli junali timung pi non beta angton pen arju ikha Hamren constituency pen nangkileji MP kilik along horen sing be aphan ongdung avot pen ke pahai vekji aphan akimang ke pado ateng ben jang mini phai pho ani puthot Hamren ward number 3 rong chidon along ta vote ke hang amai ke pado pona beta pherang ke hundor kro pen beta nang pale Ada por phai crazy apor rong chidon along mai pado det api puthot ani tili hini apor porbot nongkrong along tarat ame pi pado ponsi ongdung armuatun palong ni along ta kaching prom theklong Hamren constituency along ke Congress lapen ASDC asongja atum anta BJP along si dothai atenglo tasilata ke opposition atum ke ajakong asap ta arjap un elo pusi mai along BJP asongja atum pen mai along ningje Hamren constituency alo horen sing be aphan vote ki pik ong ne polling station aphan sikar lag isi adun thu aphan sika suri phoke lapen ke thom ang denga aphan sika suri thomke pajir ponji pusi mai along lam the jai Terang along anali tumang thenglo lage assessment ate khulode lage congress don thombak panchal sine tin thanda kang lo nan tuntar jorong lo jela don thom phan ta me nan tun thanam ra pakte ramo ujai damo la pugari itu non itu aswa election aso bangkel tu forensic be fine tu chutadula alangli hailu kulo tang te itu jitu long standing demand hadak parliament along alangli kepa puduni phan paninje dunia phan litungi hinte chotoduna polasi gado ko nang litun chelang pepen non ke wangi parliamentary election ke ongdunga pupen litun sipai nang posisi mu kan ni dar ni jeti ganglo tapi belega dol parti ga belu mato congress don thombak sidu usana pulo asila tanang litun thandam pakilang claim lo gade open stage claim lo dak field claim lo sontok saksi towar da mu pe thandagang lo ase ringwell den tu scheme an tena la ke dulo scheme ke en bom tham den bom ko no den pon na ako hang ako kelong nei bhasi tum claim na la to sri da tham tagang tagang lo ta West Karbi Anglong District Hamren along ASDC Hamren District Committee Asaihem along Ramsing Rong Hang lapen Pherangki ang mong chihut chiput ke padopon ASDC Hamren District Committee Asaihem Hamren along Jangmini Phai Pho ani West Karbi Anglong SDC in Church Ramsing Rong Hang pen Pherangki ang mong chihut chiput padosi Kewangji MP kilik abaha lapen Hemprek abha ka chesong aputhak ASDC pen ko anang dengsi sai ki claim ke padopon bomma aputhak lam the ki jai pon pado BJP के लगा सॉन्ग की मिका चरान मिया पार्टी काली बताए के थॉम अफोंग डेट पिका चारी अंग होय मते प्राइम मिनिस्टर अंग होय कांगी लो तुमलो लासे हेम्प्रे की पी पे के डेट पिका चारी सरकार तुम लासे ला सरकार जे पाली देंग डेट अफियांता जों से हेम्प्रे का फरमान थांगना द चुजेंग बा जीरो सन क्लेम पी के डेट पोदे लाके मने डाकपन एमपी दो अभी पॉलम खाली लगे अथे के नॉन के दाम तांगा अलोंग बुझता में के ओंग दुंग आईएमपी तुम के माने बीजेपी तुम ऐसे दे लो Kinaya teng manda baci gitu tulang. Lasi BJP asong pengani hang hepu labang eklang dagalam lo. Lasi laso asong none phong yang si luk sobang hoy cepari deng pen kopini kar benglong fan femi pula ke rak mathada muni pina lam lo labang. BJP tu nonda pudak lo citizenship amendment bill ke non alang litum power bangote puthot la ke laso teng si claim vegi pusi pudak lo. Ase North East Jaisalmer ke ni hang nira pa hawara rara tu chini lo je la sa citizenship amendment bill jong si implement lo prote rar ban ki sum duji baka to doi la si la ke ni hang nira pa hawar logot kar benglong ta rar phante si thedung ka nukson dubek lo la pen dupo la si chini lo benjong si rara tum ki pidun kape ai thuk lo te ke lage rara ko paile busin dam ke congress ke candidate mata batha photo ke ha tanga bang phulo nong ke sar piglo Lapen Kongres along ke dotum anta kamili thulo lasi la soteng belangdam pulote ala Kongres atu methang da along cipulo je a candidate fan inge dogde party ke iri re seta non phong batai ke a candidate fan inge dogde ta joksi tum Kongres fan phut phut lasi BJP bana pino opposition tum regional party fan si no ponang sirap dum popu ki ongdung adim ke kipu ni tum tekong BJP afrang phang gidung tum Kongres along gidung tum pusita nilutum along arni la sora phai nang ke kam la soni tum thekmon long asin tum tangkam ha ka dori la pan apor ka siksak ma joksi
nituma laan suse kelong ya panta udedat lo seta litum lo zon awar sayong si long pulote laan suse litum lo so kapibat unji pula so bang ning kithe pon ke thek monong non pong batai bang je ideology prek jam lo bang congress long si je non ke chapa chirap dundong lo pulotang te congress ke like hempre ke hang polong ma lage cheplang pelo litum 1977 pen non an abatai mane mp biren singh ti phansi pe hai bomlo abata tin election long tra hempre ka mensi ke entrance election pe hai dumbom lo seta rada tum mane ka chini derup lo laso hempre ke hang asong kalangma kalima pu patini phan batai photro ka mp election ke pe hai nang koklo pe pini chini daklo je non phong election long ke hempre ka lama masi pon pe lo congress tum masi pini ke chini daklo lo congress song hempre ke hang tum kali lasi laso ke hang ji kali pu tini lor tum long si yong si HSDC po tum chera bu plote la galam famous avulu HSDC la pen HSDC la ke totally a horbu ke break jam HSDC bolong kidu bang ke CPML tum si kidu la pen HSDC pu tung afang bendas HSDC tum si kidu tum ideology mo khata break jam apochi pini la so putha batai rada tum la so pena misunderstanding do ilo CPML HSDC la so lam the putha seta non ek lang daklo HSDC la pen HSDC ke ideology mokha ke claim ke mokha ta totally separate asi non ke HSDC po to mangke la to mangke hempre ke hang song afan iri bukti non ke congress long sile tum patir pidu asi dak ma theklong daklo aji ding kluipen ala to ma chipit ka chipatu lang ta pini ke rata long klang daklo laga dibuni pinalam lo Bukajan MLA Dr. Numor Momin ahem kachidam ahot towar ang bong along inut amunit aphan kiso ke pangji theklong si se kelang tekang busini litum pherang ke kat news along bitanang pale Dipu lurang sohacha aklam along jangmi pho arni ke pado BJP vote ke hang amai along nang kidun pen hem kachidam bom ahut inut abang pu towar ang bong along kiso ke pangji theklong si Bukajan MLA Dr. Numor Momin alang lipen se kelang tekang lapen kiso abang pu apan 108 agari hang si se kelang ahem along papontoy non malam so porpan birda mungton pon eksena ini siksa klabo nila so chupen cerap leka cerap pipot lo nangina chusir ham tamle ini su ini siksa klabo nila so chupen cerap leka cerap ching sok taun elo nang cucut bu cepaking dan lo mati tangkalam lo ti oi cepaking cita madhari non alok tar beauty parlor long discount pi bom ke kalang ma konat lo lake di foi ATR lo iron bridge adum rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo kalang ma kalang lo ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamada dim Claret Beauty Unisex Parlor nang litum lada hair straightening 40% off along hair spa ake joy pen long ponikti facial 50% off haircut 50% off pedicure and manicure 50% off hair color 25% off hair curls 30% off hair smoothing 40% off hey hui long ponikti Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig no. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice. Introducing a system that can assure you
The voter verifiable paper audit trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experienced trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 am to 1 pm. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Nilingkan kray silo vote ke joktan. Nilikai ta mathada. Niliki piagot, lakha pondoma. Kalite nilike berate, machine along, clank pameloma. Nilikai ta mathada ke joka tengpen ke patinia varsai doma. Ningke hanga bang phuphat ke joka vote lo dam lo puang thek doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dici. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adici VVPAT henlo. Nilining dorik ason anther thipen kang sai un adici. Lake isi salajong pen karjab adici lo. Lapen EVM along Cerap lok ahor mulo. EVM la pen VVPAT pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth arlo kilut. Vote ke jok ahem arlo kilut dam pen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom ake era tur klang luma. Ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang po. Keng kampli kang chap alu klang luma. VVPAT along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang lining ke hanga bang puamen mate ang tek klang luma. Labang so kang chap alu achet second proxy an siklang chonji. La so apilo te amina chi thui pen che beng pet si siang deng along che thap dam thot po. VVPAT ke isi aki mi che thang klong adi chilo. Nili inut det pia mekar la pen nili chichini. Komata phansi vote ke jok vek ma la pen. Nili theklong lo kopima ning ke the klardak chingbar kri ke jokvek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke joka hemar lo pen barbe ya prang e phong VVPAT along patini te kang tha laki ke mesen alam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelan puluti la pen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta Ningkan krena kep choklo puluti polling station abial o aphan nang limen che thap dun pen
डेमोक्रेटिक राइडाते नॉन के नाकिल लेजी लोकसभा इलेक्शन इन कोयरा सिर के बहुत वोट जॉकटून इग्नोर Dihina mo piputhot bitalong wangthulo Difu KNCSI hemalong jangmi ni phai pho ani pen ni phai cap ani an nipli abaha heritage learning program mindful connection and social change workshop jangmi ni phai pho ani ada profiner cap apor pen kapang chengpon abeta nangle KNCSI hemalong meditation ajai mek pen pang chengpon si ason koson se society mate hamphang along ki dodun nangjima lahaya putha USA pen kewang miss kase kinsela ahin pen thanpon Puthot anitili hini apor pen recreation park along an paledam pusi koson sikido ki thak nang jima lahai aputhakta miss kase lapen sabin rong pipi atum pensi than ponlo non owe ki mi atum labang so workshop along chitong duna son te messenger pusi sabin rong pipi pen pachini nilimen sabin rong pipi no nilitum ladak recreation park long sido nilitum along nakachitong dun USA mate United States of America pen kewang KC Kinsela po niliturpi nilitum Thailand long chitong pen ladak achuning so tame nilitum isi workshop adopon asila so workshop ang thun alang ilitum karbi tumhan anang kacharap dun kang tung lapen ilitum awe kimi tumhan alang kethek ason anang kachathanun nang kethan kang tung aphan si alang li stame amena jungjung pen ilitum pen thang nang en epin pen amena kewang kedam atangka mate abhara tame alang mena sichen lasi nilining arong ikpik lapen ilitum dak ovi kimiri soy jang tum pen penang an lam kimi chathan ponlong lasi anutin stamin nilitum han hirjumi nang pidun po pusi ning thelo lapen ning ke hangatum stamin nang chitong dun po pusi ning thelo kardom Nili Menke Kache Casey from Nili America Pensikavan. I am here with the Heritage Learning Program with HLP, and you can see this is our group of students with my co-facilitator Sabine Rong Pipi. She invited me the second time to work with the Karbi youth who are interested in doing personal development as well as community building and thinking about social change. So everyone, we are hoping to share with people the importance of doing self-development when we want to work for the society. And so some of these tools that we learn are meditation and mindfulness and conflict transformation, how to communicate differently with our friends and also with people who maybe we don't agree with, in order to come up with solutions to make the society better. So we are learning together. This is a collaborative learning environment, so we all participate and we practice sharing and expressing and appreciating. So this afternoon we came to this beautiful park to connect with nature, to do some meditation in nature and to learn from nature, and everyone shared something that they gained by this session, and it was very beautiful and full of a lot of wisdom. So I look forward to the next 4 days of our program and learning more with everyone. Herjume. Nagaon district ni rep anat kido Gospara namghora long Bhagawat alam ke than pado bom lopusi bathalang sopen nilitum aperang ke jasan ing hikat news along bitanang pale Gospara kakokia rong Bhagawat tidikam amai pen Gospara namghora long ke pado Bhagawat alam ke than amai lo Johori moja ke parlo rong kre ke thom medu arat chetong dun Bhagawat alam ke than amuke denge long ri long pat la pen somindar adang thebi along Monsam ki padoji aphan positirikam amai pen phirangke aphan than pachini এই ভাগৱত আৰম্ভণি বুলি জনা দিনৰে পৰা গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ বাৰকত পৰ্যন্ত চাফ চিকুণ কৰি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশলৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু মই আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই গোটেই অঞ্চলৰ মানুহে সেই ভাগৱত চলি থকা কেইদিন সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ ভোজী আৰু আমাৰ এটা সৌভাগ্য বতৰত কওঁ যে আমাৰ কাৰণেও এটা বতৰা হ'ব মেছেজ হ'ব যে আমাৰ এই
ভাগৱত স্থলীত সমূহ ৰাইজৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ মুক্ত আহাৰ প্ৰদান কৰা হয়, নিৰামিষ আহাৰ প্ৰদান কৰা হয়, যাতে সকলোৱে ইয়াতে মানে এইটো এটা ঠিক যে কোনো গৃহস্থৰ ঘৰত চৌকা নজ্বলে এইকেইদিন চৌকা সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকে আমাৰ ৰাইজৰ ভঁৰালৰ পৰা আমি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ Ada ba beta bangkela pansi kang ton pon iklo do me thak me kurwang thu